Okay. Simplification class that time. Class number 2 na. Class number 2. Kacha. What now? Board mass एक किलो चले ना. Board mass आपको वर्निला में हम क्या है पीसी V ना. VBOD अदो दाच VBOD MAS चे order आहे चे दिच ना VBOD MAS चे ही बुरमा सा VP बसा भाई आता विनकुलम ना Vihin pe basam vinculum 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 ko tiam tala bar kho etel tama plus teka banga it is 4 into 2 na plus 5 abana cho 9 minus 4 bar na abana 9 minus 4 bar plus 6 akitiale pigi bol ma sapen nam chahe bar suma pahe chi vinculum te ma sapen a chi ki bol de na ai ki bol cha phal bracket chi pahe ke bol de na o ki bol cha phal off bol de na division multiplication addition ta bol de na 9 la 4 la dole jar hum 5 chalo na 5 plus 6 ta chalo na ti se na 5 plus 6 pm bracket sungam sisi ko sul masad di chula na bracket 5 plus 6 pm 11 into 5 is that hum 11 into 5 ko 55 plus ro pe so bracket hi multiply tina cho na abana plus chila 4 to za 8 58 8 plus 2 to 10 chula na 63 yeah का गुण नाम चाहिए थी जो 55.5 53 plus 2 का थी जो ना ये तो 2 को बोले इज़ात सो हम 10 जो ना 10 तो 53 को बोले 63 10 जो पीले पीसो हम थी कहता चलो ना विनकुलम जो भी फलसा हम बार पाए ये चीज़ की पीने है ना सोल मसाते तेरे चलो हाँ की पीना चाहिए ना सोल मसाते ना Sudah kita don ta. Tile question khara pa ni pan taw to yes ti jan hung kilo chu ne kho khat het hian de da chun na kara beta VBOD MAS ha pia bar he khat vi umzi khat vi umzi lo cho e ba chu confuse ma lo de wa na बोले चा तो इक्वेशन किन बोला तीन सिलेबस इतम चाहिए वाई मचाई थी नदी वाना क्वेश्चन 1 so 5 to the power cube into 2 to the power cube is equal to question mark into 10 इसी आंसर पे दाम question mark into 10 60 100 40 20 80 पे हम इतने बोले हम 5 किप से पे हम 5 किप जो 125 5 किप 125 ना चुना 5 किप कोई होता था 4 किप 6 4 5 किप 125 ना 2 किप को जान हम ये divided by into it चलना हम ले divided चला ना it's a question mark chula na ala chun divide by 10 ka tela 10 chu chite na bola decimal chu nunga pra khat na ko le ke chai chula na 5 is a 44 in hen na abara 2 is a 16 plus 4 chu 20 na 2 in hen na abara 8 1 is 8 9 10 100 chula na anu ya 0 khali le decimal chu para 0 kha ko le chi ke chai chula na the answer chu 100
Tom. Next question solved to Tom. Question number 2. 2 to the power cube into 3 to the power square divided by bracket 90 divided by question mark na is equal to root over 64. Answer is that tang na no equal to answer so yeng na param point atu te ai tai pe le pi bom ma sat pen ne ka tiam bracket nam so ma sat chala na question mark ke lo because ida ham x to 90 divided by x ke lo ya chi pi ra tam 90 divide by p so ne ka tiam fraction so de ka te chala na abara 2 ki me pyam 8 into 3 ki 3 square ko pyam 3 is 9 na divided by chala na ale divided hi multiply ka khela le chi ki bung butun ta chana ja ai ki bung butun na le ipir tam chi 90 by x to x by 90 na divide chu ka bung butun na le achunga pa chu ya hong geng no ya pa chu ngam le ta na is equal to root over 64 ko pyam 8 chana 8 is 64 chana na to tele iti body tam aki ka into so ke ra chutan ji ka the jona ka them chutan ji ka the jona aki ka into so ke na ka num lo yang le chana hom bo ta te 8 into na 8 into 9 achungam se khona ka chira chala na sorry 8 into anu ya am pa achunga chira chala na 90 divided by 9 ita chuka bol le shortcut bol le zo le ngol hone na ta eti bol hote na bani cha khabe him bowling x by 90 chalang bol ko x by 90 chu 8 chalang ko na hichi numerator anu ya ma chal lo chala na equal to khalanga ko noi lagam lo chuna ja abana 90 chalang ga chile piram 90 na ja but 9 that times sum 8 is that times sum 1 ya chu chite ne ka the ka ti cha chite ne ka pe the chula na answer che pyam 0 about on top hello pichana question number 3 125 to the power 1 by 3 plus into 27 to the power 1 by 3 into 125 to the power 4 by 3 is equal to 4 by 3 15 divided by 15 into 0 tiny 15 into 5 to the power question mark it's about all gt body ham bracket among lo pi chala na bona multiply ngan ta chana bona multiply le ha ta lo pi chana okay pata now zanya pi ke lo nam cube chu ti ji the ka tiam cube chu x cube chu ti ka ji ram x cube ti the chana ele root over 3 itang ka ji the chana ne tema thil cube ki the x cube chana itang ka ji the chana ele x to the power 1 by 3 tiam da zanya ke khabinya ta ke long cube ke lo chana aju tala chi 125 to the power 3 piti na cube root of 125 ti na cha ita na ji nom lo yang le ti na ji da ham 125 chu itina ji da ham ita na ji le cube root of 125 chu pham 5 cube chala na 5 na tri ki cha chala na otherwise itina bol da ham 125 pi cube ham cube ya chu 125 pi cube ham
5 cube chuna 5 cube kazi chalana into achunga pi nomam 1 by 3 nom chalana there hitang kazi the chu ai lowa yong le cube root of 1 to 5 ta kazi the na is equal to 5 hichi tang kazi the elo le chi tang kazi the chu etim ta yo ne tan ji go du chu ado tele into 27 hipike mam 3 cube chuna into chunga khopi no mam 1 by 3 pepe na 1 to 5 hipike mam 5 cube chuna into chunga pino mam 4 by 3 na is equal to 15 into 5 x to 3 la 3 ka da chuna ipi mam 5 na da 3 la 3 ka la pi mam 3 bata no 1 to 5 cube ko 5 to chala na 27 cube ko pam 3 to chana bata chi 3 la 3 ka cha ne na bata no che je 1 la 1 to i ma cha 5 to the power 1 to 5 chala na 3 to the power 1 to 3 chala na e wa 5 ai 3 la 3 ka le pi mo 4 ya to 5 to the power 4 na is equal to 15 into 5 to the power x yeah ele 5 is that time ham chi 3 is that time sum 3 5 5 15 na 5 to 5 ka them ele ip mom ta 5 to the power 4 is equal to 5 to the power x base ke bangam yes so tar power ke bangam yes answer je pram 4 so yeah yeah yes mata no koi thikan na hel honing into hi laga di chuna 8 into 3 is equal to 16 into 5 katia la bata naw che 8 pa hi chinang ga ko ya le 3 is equal to 16 into 5 noi langa chi re chala na 8 is at time sum 2 is 16 ke bol chala na ya chu hi chapa hi noi ga chi ding ki ka the chala na ya chu pi ga sayam ai ki ka multiply ya le ta ka yung the ga chala na 8 to the 16 but that's 3 is equal to 2 into 5 3 is equal to 2 into 5 to chala na it's a bike team chon to bol da le the ba ki bang to chala ta ni if alaya hi if multiply na aya la if multiply aya la chun left hand side to right hand side ki cancel the cha na right left hand side to right hand side so ki cancel the cha ta bol ta bang ma chin he thei lo ba yang le 15 pa noi langa hin kai la leo chun na so to this question number 4 exam habit in leo chun no ko khot patab leo chun 144 into root over 81 minus 6 gram square bracket square is equal to question mark plus 8 to the power square इति बोलो हम 144 ep square हम root over 144 को 12 चला ना इला 12 square over 144 चला ना into 981 चला ना minus 6 6 36 is equal to question mark plus it is 64 आई का है multiply मिला ना बोल मसा से p बोल मसा जो हम जते नहीं बोल मसा ngai चला ना का बोला ले p सम जे 90 plus 18 118 सम ना 2 9 जा 18 9 minus 9 10 108 di na diam 108 jo chana अब ना minus 36 minus 3 pa jana ko koila minus chana na minus is the first equal to question mark na it's all that ya la minus sign ka copy chala na both ma sa cho sign ke bang 60 70 80 90 100 ya jise je ko le pam 100 la 100 la 100 ka la to le pm question mark cho question mark on x equal to 8 na bukan tam to tille
Under root of 81 plus question mark plus 95 is equal to 16. Is it a border home? Is it a border home? What now? Square. It's a pie. It's a cocoa piece of square root pi. It's a cocoa piece of square. The chilana. What? X to the power square of Lakana cocoa. Square pi Lakana equal to Lakana cocoa piece of root so chilana. If root over pi Lakana cocoa piece of 3 square so chilana. Chitabanga. It's a heavy level questions and I keep it. Chito got tail to ya square by the long coil piece on 16 square na. Da root pi it's long coil piece on square is na. To explain the Bolsala now. Root over x cool and x square cut it. Root over x is equal to a, x is equal to a squared, yeah. Hello, x square is equal to b. X ko holding on the root over b. Square pi lakana chale and the root so na, and the root pi lakana chale square so na. Hello, squaring both sides of it is a boil of pizza. Oh, squaring both sides of the square does it cancel na. Same thing. 81 to 91 ko 95 to 81 ko is an 6, 5 plus 1 to 6 chulana. 2 is a 16 plus 1, 17, 176 chulana. 176 plus question mark ayong jaw tha chulana. Ala 16 square ko pem 16 square chune no le 15 square ko 225, 16 square 256 da 196 lo piso 256 oh 256 ya le question mark jo chala ka pi chi plus chila hu ka chile pi de tam minus the chuna. Is it saw a chun part good here 16 square to 256 minus 176 na 6 classes glad lo zarmon 6 classes glad lo zarmon 6 classes glad lo zarom chi 5 la 7 glad was 15 la 7 glad lo pm 8 na abana 1 la 1 glad lo talo question marks pm 80 janta Kerap betam? Question na si Chan tam? Yes. Question na oh. Kino mo te. So very basic mo nalaya na. Into buat mas zagan het on tam ti het na ya. 150% minus 88 divided by 22 equal to Sikrap tayo. Ito din ako diyo ham. See 64 APM, 8 is 64 and the root of 64 ko 8 chula na. 8 square ko 64 chula na. About 8 ko PM root over 64. But that's a square it's long transfer and the root negative chulana. And the root of 64 ko PM 8 is 64 na. A lawaj only 8 square ko 64 here root over to kabola like ka 8 busiam chulana. Na 8 is 64 abana to into 150% na. 150% ko 31 na. Minus 88 divided by 22 chulana. 22 11 to 22 11 8 2 times 2 4 chulana. Chite ni masama chite ni kibor masar jo divide ja oh bod masana minus pitam chi 4 yeah it hai 4 chuna ale chika bola le 0 to pick ka hum 0 5 3 is 15 5 2 is 10 na 2 is na 4 is 4 3 is 12 minus 4 ko 8 bola to chai tam
12 into 25 minus 11 into 2 cube divided by 12 square minus 140. So hold on till the volume ham. The volume ham. But no. How much a pen IPP so handio ham? It's 12 into 25. His then multiply the things also them 12 into 25. But no 12 he think about him 10 plus 2 is it na? Yeah. 10 plus 2 12 chalana 25 into 10 ka bola le pisam 250 na 25 into 2 ka bola le pisam 50 chuna yeah 25 into 10 plus 25 into 2 ka di 25 into 12 ta ki bang thau chalana yeah I can buy 25 into 10 ka bola la 250 25 into 2 ka bola la 50 ka goma le za suam 300 chuna achunga khoi pm datam 300 minus 11 into 2 ke khoi pm 8 chuna na 8 into 11 khoi pm 88 divided by 12 square khoi pm 144 minus 140 na 144 minus 140 chizan ham 4 chuna chise chi ka minus ale pi so 4 chuna na about 300 la 8 der kala do le za so 10 la 8 kala do le za mam 2 chuna 9 la 8 kala do le pi mam 1 chuna 2 no mo chala na 2 1 2 divided by 4 yeah 4 is 4 5 ha 24 3 is answer check ram 53 na ita no mo long 53 503 everything on 4 5 20 bona ki ka lo bi chana yes 1 mo chala na bona ki ka la 0 ka thai cho ita divide on bu han la ya to chana ajo multiply ka bola na chana ne thai hon la ya oh ajo to ibita 12 to 25 chana ne thai lo ya la ta na bol thai cho 5 5 5 to za 5 to the 10 abana 5 1 is 5 2 to the 4 5 plus 4 to 9 plus 1 10 2 1 is 2 3 300 tang ka bol thai na hichite ne ka bol ding abana hichite to hen hichi ka bol ding abana che ka bol de chana na e wang ta na bol sa on chana cho easy le le na phalu chana na 13 into 24 tilala 13 into 21 tilala iti ka bol dam 13 hi iti ka bol dam hichlang ka bol thei chuna hiche 10 plus 3 ka ti the ha oh 10 plus 3 into 21 ka ti the chuna 21 into 10 za ham 210 ya da abana 21 into 3 za ham 3 1 is 3 3 to the 6 is 3 today ne get le ta 273 halo bi chana na hitang ka bol thei cho hiche lo theme bol ko han chun abana ai lo yang le iti ka bol thei ka tiam otherwise 13 into 20 plus 1 ka bol thei chana halo pe chana hejla pa ka su khan na melu la kha pa ka su khan na mo ta ka to 13 into 20 to zan ham 0 khai me a jaw ka koire 2 3 za 6 2 1 is 2 260 plus 13 1 is 13 273 etang plus multiply ho na abo han de cho bunch bana hi 48 minus 55 divided by 5 into 11 plus root over 289 it's a pam amo se pena pi bole ka tam bon ma sa khon bracket of division chana bracket am lo pi of yom lo division um ya chi cho 5 is an ham 11 na
5 11 na 55 5 divided by 5 to 11 ta this is 11 ta abana hpm root over 289 hpm 17 square is 289 jana 17 ta ya elect bada minus to plus to multiply bom ta chala na which masa minus plus multiply also BODMAS multiply masa chala na 11 into 11 to hpm le 1 to 1 na plus चला हो 17 उम्मीद चला minus 48 plus ले minus ए पहले हो इतने मसाला सामान से होता रहो पीछे ये थे माँ ओके minus होंगे दाने 17 ला 48 same plus sign का गोमा ले जा सोमचे 48 ना तो बता 15 plus 2 का दिखे चुना 48 फिर आप 2 का ध्यान तरह 50 का सोनों चुना 48 50 65 या Jam 48 to 17 ko mali jan ham oh 48 to 17 ko gobding hi iti ka bole ka tem 17 hi 50 ka nei sana ding aja 14 hi ja ngai ja nam ki ngai ta chala na ai ni gala do pana jan mo am 15 chala na 48 plus 2 ko jan ham 50 ipi mo am plus 15 65 na itin calculate ko ta oh no thema oh kasi thuya na ala 65 minus 1 to 1 na adu talan sar cho minus samne chalo na plus pa ne zo ja minus pa li zo ja cho minus sam din 121 la 65 kala do ra cho kala do le pisa 5 11 la 5 kala do le za so 6 da 11 la 5 kala do le 6 so ma bana chi 11 ta cho na 11 la 6 kala do le 5 minus 36 Berapa? Jadi contoh practice to go mai ikut saya kerja root over 484 na root over 484 minus 5525 divided by 35 525 divided by 35 na divided by cube root of 64 into 7 minus 21 chỉ khối tao là cái gì khối ra 484 khối năng hết tao lột cho nó chỉ 21 square nó thì thế cho nó 22 square không em ăn hết lột cho nó là square cái lột bao nhiêu số cái này cái gì thế nunga parani mala para khatna ale 4 unit dijena 4 ache pm 2 to the 4 ama 8 64 am jala na ale chun ichi perfect square pm je ama sanga perfect square pm 1 jala na ale chi kito jala na na ipi perfect square ham 2 na ani nya 2 na ale 2 zawal ji piham 3 square to 9 chona na da ichi pen he la 2 to the perfect square cho ake to chana cha 4 ya chi answer cha 2 chala na 2 is on ta na abana hoi chi kinai zom chen kinai zo chala na as 22 kala da oh the thema square root so kat khelo ta chana 22 square cho 40 ना करब बताऊं जी स्क्वायर खेललाई बात सोकर खेलो चना ना अने बताओ इच परफेक्ट स्क्वायर हिला चुन के जंजंग चला ना तू गला दे आई हिला वाले अमा संगा पा गला दे तो अनुंगा पा गला दे ना अमा संगा पा हे मसंगा का जिदिंग अनुंगा पा तो हिन अमा संगा पा हे चिकने जो अन्य जपा तो किने हिला छिदि अलिन जपा तो किने हिला छिदि ना तो सो के खेलो का या अले ची पिया के त्यम 22 na minus 35 to 5 to 5 divide na board chala na chite ni na board masanga ji cho division ma sa chala na subtraction sanga division ma sa ya chite ne board ni janam ji 7 5 7 za 35 na 5 1 is 5 5 0 0 5 5 25 na abana 7 is janam 7 1 is 7 7 5 35 15 chala na
22 minus 15 divided by, it became 64 here. 4 cube is 64, na? 4 cube 64 into 7 minus 21. Yeah. 15, 22 la 15 kala dole zan mam. 6, 10, 6. Zan ham. 15, 22 la 15 kala dole zan ham. 6 kilo. 8 hai. 22 la 15 kala dole zan ham. 12 la 5 kala dole zan mam. 7 zo na. Na? 7 abana divided by multiply masadam minus masadam multiply masadam minus masadam multiply masadam chete ni ko bole 4 7 za 28 so na 28 la 21 kala dole pm ham 7 by 7 so 1 bole tala high level sanjur jamai lu du cho enough practice no ni hon ngai chu cube root of 1738 la chai ka mata chu na minus root over 49 into cube root of 125 sorry plus x question mark x na equal to root over 484 484 see what out la iti what hum 173 ko ipikip hum nehe no lai bam 173 ko pikip hum nehe lawa le cube root iti hold de ka ti tai cube root na chu iti hold de 1738 chu na cube root revision na chi han lawa cube root na chu ta nu na para thum di chu na masa para khatna ada chi kip masanga kip masa mam pimum tala 1 hiyang chula na 1 je koi abana 2 unit digit na pimum 8 unit digit na epikip mam 8 unit digit na kho 1 kip khu 1 na 2 kip khu pyam 8 3 kip khu pyam ha 27 na ala chun 8 na hi bata cha ipiam mam 2 am chana 12 kip khu pyam 12 kip na de am 1728 sorry 1728 jo hai na 1728 11 kip khu pyam 1331 12 kip khu 1728 13 kip ye na chana 12 he lo yong le ta pho lo the ka ti ni dis na pa na chin he lo le cube equation now video chun tha wa ta hun ke mang pan ta cho kin kin an he do lo la che le nang 15 kip chun he na la chon san tu cho 12 kip me tin he ta na minus 77 za 49 na into ipikim hom 5 kip ko 125 plus x ip square am cho 22 na da chilala ho chi ki bol ma sadam le plus minus multiply ho chi ki bol ma sadam bol ma sam divide um lo pi chana bracket um lo off um lo divide um lo multiply ma sara chana 755 zan ham chi 35 chana na ala ta minus la plus bota na no bol thi ta na to x chana ko koi din x chana ko ing ka din 22 minus 35 chana khuna ko koi le plus 35 plus 12 v equal to khalang ka koile minus 12 da 35 55 56 57 na steni plus ka go ma le bham 30 to 40 50 55 56 57 chala na minus 12 7 la tu gala dole 5 na 7 la tu na na chala 7 la tu gala dole 5 na amana 5 la ka gala dole 45 ha basic knowledge na 173 lo p 172 jo chana acha tille
Next question look at 99 into 11 na divided by 3 amana second bracket into 4 to the power 1 by 2 na into cube root of 729. Choices is divided by 27. Same book at body ham. In both paper, you know, in the paper, no, funny boy. If you bracket ball, Honma Sadizalana bracket na here, first bracket Honma Sadia, second bracket Honma Dizalana. First bracket 91 into 11 Huzanham. 99 into 11 Huzanham. Oh, what's it? 99 into 11 Huna. 99 into 99 not it na 98 10 is that how 1089 so na 1089 divided by 3 chi bracket ya to chi ko sol ma sakit din na ko sol fa le pem 3 za ham 3 3 za 9 3 6 8 10 3 3 za 9 da chi se pi so tam 363 so ta na so 363 into 4 to the power 1 by 2 ko pe gatiam hit ke bang chuna ji chi to hin 4 to the power 1 by 2 ke bang chuna ke bang di ya ele pm root over 4 pm ele 4 pm it 2 it na it chong hi pm 2 to the power square into 1 by 2 2 ra 2 ka le pm 2 chuna na aju tele chuka pitam 2 into ipk 729 cho huh? 9 cube is 729 din achana divided by 27 aka plus talo pichana aka minus talo pichana na multiplying and hilia chula noi ka the ka ti chula na 9 is that ham 9 3 ya 27 amana 3 is am 3 1 is 3 3 to 6 3 1 is 3 na amana 2 1 is 2 2 to the 4 to 1 is 2 2 4 2 total Jeta. Next question chala tak karap tayo. Question. Next question I P बोल दो हम 1 by 13 into square root of 2704 na is equal to 94 minus question mark ची बोलते होला 2704 को P item oh 2704 को P square हम 13 square है square का तीचो square बता 2704 को square चैप्टर आई खेलवा चाहिए खेलवा 2704 चलो ना नुंगा पानी निया कला दे चलो ना अब ना 4 उम्ना जो EPP हम 2 to the 4 उम्मा 8 8 64 हम चलो ना unit डिवीजन है ना 2 square को पे हम 4 8 8 64 अच्छा ना ये 4 चीज़ हम चला ना जितनी दिलवा तो हम लोग भी चला ला 25 आज पे हम चला है 5 5 आ perfect score 25 तो 25 जो पे हम 6 36 चला अल्लाह इप perfect score हम चाहिए 5 ना तो या 5 आंसर जो 52 और 50 रहे डिपेंड हम जितनी एक नहीं जो चला 52 बच्चे क्या आना चाहिए था ना 1 by 13 into 52 is equal to 94 minus x na 13 is a times 52 हम 4 हम 13 4 हम 4 3 is a 12 4 1 is 4 5 na so तेरा 13 4 da 52 na अले
minus x chuna kar koile pidam plus x chula na 94 chula na yeah x chuna kar koile plus ta chuna 94 nan 4 chuna kar koile pidam minus answer chapam 90 baratala square root bata poi modan ho trick non het ngai chala na square root the cube root holdan ki thim chon paron het mon war plus ki la chai tai tan hen na to chala ya ngai chala perfect square amasang chat to perfect square nung kila anunga hoi pia poi mon tela number hoi chipe nam di ham het na dinga na stene ki name stene ki am di het na dinga kila ele amane upai pidang kila am tela masanga pa number het na dinga kila na ichi ne normal le square chapter chana bat lek chai thabat lek chai karab betam yes ek hi chai singa no ta to hi real question practice bol ta chma 50% of 7800 percentage angila chau ta chana percentage angila chau ta chana 50% of 7800 na divided by 26 divided by 25 equals to ipidam but masa ho bracket am lopi chana off chala na off tile hoi je bol masa dam chite ni bol masa du chala na percentage zero ni ka thiam ka thi chana I dio chao da off multiply chala na 50 of 78 so 50 into 78 diam che 50 into 78 din chala na 50 into 78 ka bola le 0 to thil ka multiply le 0 om te tere chala na 0 om te ding to tele chun 5 into chebo ka multiply ta 0 khare le 0 khana ji ma sadna 5 is a 40 abana na 0 ta na 5 7 is a 35 plus 4 39 है ना that's calculation na bolan lecha 0 ni hele 0 ni na ji masad divided by pm nunga ko 26 na divided by 25 na divide ko ti ka bol thiam now bol ma sa divide na chite ni ko bol the chodam ko bol the chona e ma divide ko multiply ka khel the chona multiply ka khela le episode ham fraction ka khela le into 26 ko 1 by 26 25 ko 1 by 25 ajo tele 5 in bol 5 is that time sum 5 5 25 5 7 35 na 5 7 35 bana 35 la dole 4 na lai chalo na 5 8 is 40 bana 0 na is that 26 that time sum je 3 6 18 3 time में थी but the 6 to 8 hit 2 6 3 is 18 हो दिया ना या तो 3 6 18 है लचुन 8 by so को 3 6 18 3 to 6 78 ना सोचो ना कब बोल रहा चुने थे मां 26 that time समझे 3 times 30 times ना बताना 780 हो 26 I divide them to get no mile na 6 to 8 ke baad 6 is that time so 8 hum 6 6 1 is 6 6 2 is 12 6 3 is 18 6 3 is 18 na jo na 8 hum chula na abana jo 3 ka bo the ke tela 26 into 3 ka bola le jan hum 78 ka mo chula na e ma 780 ya jo 3 jo 0 ka hap ke chai na 5 is that time sum 5 is 30 answer is 6 it's a calculation agar dani thim jo chuan la chan lampir te bet answer to 6 na 11 square se bai baltai hazar je bolta to करब ते 256 into 2 to the power minus 5 not into x equation ma x ka bolta cha 2 by 5 2 by 25 of 50
50 na into 75 it's take a ball down almost a pen pick a ball down off ka ball chalana off ipitina multiply tina chala chite ne ka ball masa chalana 25 that times sum 2 to the 4 2 to the 4 into 75 one multiply ta chol dong ngai ta lo na x value he no mo chalana x value chala ka ji ding chala ko se we pam 2 into 75 he tim bota na ji chu chala yang ya chu kat the ya chu bo ngai lo na divided by 256 na to se se no lang ka ji ra ta chala na into 2 to the power minus 5 we pam oh tin bol di pam 2 to the power minus 5 now such an index ka hildi ne ya na x to the power minus 3 ho na 1 by x to the power 3 is on sign here phala lui lang ka koi phala positive is on 2 to the power x to the power 2 to the power minus 5 ho na 1 to the power 2 to the power 5 tira so fraction ar koi phala positive idi na is chu tam ka ji thei na chita bang ha ka bol it's on ala 2 to the power minus 5 ko ipiti ji do am chi 1 by 2 to the power 5 kati theyam kati thei so na aso tla chala 1 by 2 to the power 5 na 2 to the power 5 by 2 to the power 5 hi chi atun nga chi re chalo na no 1 by 2 to the power 5 hi it's 1 ka ji ding into 2 to the power 5 da da ka ji thei chana ala so iti hen ka ti ti ka du ham iti ka du ta 256 pe ham 256 is 2 to the power 1 pe ham 14 square हम 2 to the first 256 है 11 square 1 to 1 बता 11 square 1 to 1 12 square जो पे हम 12 square 1 for 4 13 square 1 6 9 14 square 1 9 6 ना 15 square 2 to 5 ना 16 square जो पे हम 256 16 square 256 जो नहीं तो ना बोल है जो 256 पे हम 16 square जो ना 16 square means 16 into 16 ना ये पिछा तक किसी हम चला 2 8 जा kita number chana ki pia chana number ki pila chite ni gom ma sei to na na boile cha it's by zo na 2 to the power 5 iti ka ji thriam 2 5 times ka ji the na 3 4 5 na 2 5 times ka ji la 2 to the 4 na 4 to the 8 kalata na ya abana 2 to the 2 za nam 2 to the 4 zo na 4 that times sam 2 the epimom 75 by 2 more 2 3 is 6 na 2 7 is 14 2 5 is 10 ha ito ang sabot ito hitin ani nga now concept hung ke lo wala ani nga ka zito na 10 box ball nang zito to Nasi chan tam kerap datang question nasi chan ta chana question be garam ngala question se 1 by 8 plus 1 by 12 1 by 8 plus 1 by 12 minus 1 by 4 plus 1 by x minus 1 by 4 plus 1 by x equal to 0 x whole तेरे और जो हम आरो बेच LCM फानाई लो पियो चना LCM फानाई लो ना और पिच मुझे चाहिए तो मैं कब बोलता जो तिल्ले ये होल दो दी पाया चोर में कोई होता ना ये होल दो दी पाया चोर मावन बाइक सा कोई वाले adang sisi lakhan eno utana adang sisi lakhan le minus 1 by 4 1 by 4 surta plus urta na chite ni plus che minus urta na minus 1 by 12 acha tia ile
anuya si se ka ki ba sa nun chana elo le LCM la tak be che na LCM la de ngale 4 to 8 to 12 LCM la to fraction ki pale 4 1 is 4 na 4 2 is 8 4 3 is 12 de abana cho 4 into chi kisneo be the lo pi chalo na 4 into 1 into 2 into 3 4 3 6 ya 4 6 4 6 is that 4 6 is 12 4 6 is 24 chalo na no total 1 by x is equal to this is LCM kala le nuya piso tam 24 so chana ale 24 so 4 is that times 24 come 4 is that times 24 come 4 6 is 24 6 into is achunga pino 1 6 into 1 na minus 8 is that times 24 come 8 3 24 so na 3 into numerator pino 2 is 2 na 0 so now 1 minus 12 is that times 24 2 into achunga pino 1 na kabola le piso tam 1 by x is equal to 6 minus na 3 minus 2 divided by 24 yeah 6 minus 3 to beham 3 minus 2 to beham 1 by 24 1 to 1 kitom sten here agi to x to beham 24 x value to 24 hello pichana karo bitam fraction hi kil mano talo na basic class lang ai kilo tam percentage ai kilo ta na fraction percentage class ai kilo ta ele cube root of 512 into root over 36 minus x into 16 is equal to 16 chi ti bol ham 512 pikim ham 512 ko pikim ham 5 cube chu pi ti 1 to 5 chalo 7 cube ko pam 8 cube is 512 na 8 cube nam 5 cube to 5 cube 7 cube 3 4 3 8 cube 7 2 is 9 cube 7 to 9 is na 36 ko root over 36 ko pam 6 to na minus x into 16 is equal to 16 na if we want to do ham bracket of multiplication ma sa na 6 is 48 minus 16x na is equal to 16 na abana hi chipa kholang chipa e tha do te x de ya na 48 minus 16 ka tia la chun hi chipa ka tha do la minus ngai lo plus ta chuna 16x ya chi ka tha do cha 8 la 6 kala do za 6 8 la 6 kala do za na 8 minus 6 is ham 2 4 minus 1 is ham 3 abana 16 inu la ka koi so thai chana 16 is times ham 2x so 2 approximation pha nai lo ya chi phata chana running burmas clear to bom le question kana pyoring approximation value ga na ga sa ania 49.99% na 49.99% of 199.99 plus 4.98 to the power cube iching kai sang nu yang plus 9.99% of x is equal to 19.99 square 19.99 square which is to calculate do ham number ki pya wata now approximate ki 4.5 ki tia la chon 5 la vin lang na 4.5 chung lang hila 5 na la du
4.3 thì là 5 nuôi thì là pin lại điều hâm 4 nó lại điều na approximate value na ở chỗ tia thì là chung chung duy chơi là 49.99 thì piti cái gì thì 50% cái thì chứ na 199.99 hồi 200 tới cái hiện ông từ lúc chला na 4.9 को 5 tới cái hiện ông từ lúc chla na 9.99 को 10% tập chứ na 10% of x equal to 19.99 square को हम 20 square का दिखे चो ये बॉन्ड पाम बोलो जी तक बोल तक के बात ना प्लस में वैल्यू अच्छा ना परसेंटेज तो भी का थे हम 0 नहीं का थे जो ना अब आना 15 to 2000 हम 50 off to multiply चला ना 15 to 2 to 100 plus 5 की को पे हम 1 to 5 plus 10% of x को पे हम 10% of x को पे हम 10% of x is 0 ना 10% of x is equal to 20 square को पे हम 400 ना और तो त्या हिले हिची कोई जनते से खुला तो दो ना ची इतनी किसी थे हम 225 का थे हम ना 125 ला जगह के ले 225 को खुला का तो ले पीसो तम महीना चला ना 225 खुला का तो ले महीना सोता चिकरा बताना ये जेर ता चला ना 400 ला 225 का ला दो ची 0 का तो 0 का काले पीएम हम x by 10 हो ना is equal to 400 ला 225 का ला दो ले जार हम 200 more 200 ला दे 175 ना 175 हो ना 0 का कोई खुला का तो ना ले पी लेता 1750 क्या अनु या 0 ओम चला ना इक्वल टू लखना का होल्ड ऑफ ले मल्टीप्लाई रे चला ना 1750 क्या approximation फल value तो चल खुद गई तो ना I can IP pen जो का से माच above 5 है ले 6 ना ला दी पता है 8.9 कोई पे हम 9 चला ना above 5 plus है ले चुन 8 बना पाना चाहिए चला ना 8.4 खोला 5 नो चला ना ना 4.5 नो है ले पिनला हम 8 है थेमा ताच ना कोई दिस approximation percentage का बोल के होते हैं कोई से का बोल के होते हैं 20% of 500 divided by question mark plus 40% of 400 equal to 164 बता ना 20% of 500 को बता 20% of 500 चला ना क्या चला मतलब तो 20% of 500 चला ना जो 100 तो 0 नहीं का चला ना क्या जो परसेंट को 100 चला ना परसेंट तो 0 नहीं का थे कति चो सॉल्व करना अल्ले 40% है परसेंट तो 0 नहीं का था ना 4 उन लाए ना ब्रैकेट खुद में साथ जो चला ना 4 बोम था 4 और 40 हो जान हम 160 ना 160 प्लस क्वेश्चन मार्क x तीन यो ये क्वेश्चन है ना x तीन है डिवाइडेड बाय 5 of 20 हो जाए हम 100 से ना 5 of 20 100 से ना ये जो कम होने पे दिया 164 ना अले 100 by x था ना चाहिए डिवीजन की खुद मसाया 100 by x is plus 160 is equal to 164 ना 160 खुला चीले पे हम minus 160 से ना या 164 minus 160 को जान हम 4 चला ना आज तीले इपी तम चे 100 by x जो 4 चला ना x फुलांग का था से ना x इक्वल टू लंगा चिरा चुन लंगा चे दिन 4 पा को हुआ लंगई लंगा सो चला ना
4 is that times sum 4 to 0 4 5 20 answer CPM 25 kuntan rub betal now ta decimal khat hong chu ta decimal khat percentage khol lai wana gel do mai thian 12.5% of 100 plus 1 by 4th of 1728 minus 4.5 QCP hidam percentage step B ke dia percentage 12.5% hai pam 12.5% hai pam 1 by 8 ha fraction of percentage of 12.5% hai pam ai lawai on le ta 12.5% ho 5% ka dia le na 0 khat chikala do dinga le 0 kha kap be na ethema of pam 100 chuna 0 ni to 0 ni ka kale 125 by 10 tho to chuna ai lawa le ti bol ham 12.5% khoi pam 1 by 8 nam 1 by 7 khoi pam 14.28 1 by 8 la 1 by 9 la ji zat ham 1 by 8 chuna percentage la 1 by 8 of zat ham 100 plus g is that ham g 4 is that times sum 4 4 is 16 na 4 2 0 4 3 is 12 4 2 is 8 na is that ham 402 na minus 4.5 ka dei lo pi chala 4.5 kera ko 45 by 10 ka ti the chuna ame ya 0 ka ka le disama khat nung na para ka la do la 0 ka kap the chuna no ala chi pi ti tam it is that times 100 is yam 4 to 8 4 to 8 4 5 20 na 25 by 5 na 25 by 2 ya 25 by 2 plus 4 by 2 minus 4.5 okay 80 so na p mo tam to 25 by 2 plus 4.2 minus 45 by 10 yeah LCM to pam 10 chuna LCM chu nu ya pam g1 tin ne chuna no 2 to 10 ka go ma le 2 to 10 ka bola LCM chu 2 1 is 2 2 5 10 5 to 10 chuna 10 ka ji din ale 2 is that times 10 som 2 5 10 5 in 2 chunga ho pam 25 plus 1 is that times 10 som 10 na into is that ham 432 minus 10 to 1 here minus 45 na 1 into 45 to 45 to na cheko ko mala 25 live to zakha 25 nga bai che pam 125 na 25 live to zakha 25 nga bai che 125 to na 4320 na plus 4320 na minus 45 by 10 na da today ne ko okay pata cha today ne gom da zan ham 4320 hello la chila la hen chila do te zan ham 125 la 45 kala do zan ham 5 la 5 kala do 0 4 la 12 la 4 kala do zan ham 8 na 80 chuna 80 chu chala ke de chuna da chunga jata ya 80 plus 4320 by 10 chuna 80 to 20 ko pam 100 na 4400 by 10 440 batala calculation na ka phalo za za na na khotiu cha na
question is such an one. Last question khut tau na tu na dengan 30% of 550 plus 110% of 50 is equal to x cube plus 4. Ti hold on ham percent to 0 ni kadium to lopi chila na. Iti kadium 30% ko pya 3 by 10 chuna. Da 30% chuna 0 khato 0 khaki kal ha chuna 3 by 10. 40% ko 4 by 10, 50% ko 5 by 10, ero 1 by 2 rati chuna. Na 30% for 3 by 10, elo 30 by 100, 0 ka 0 khaki kal ta off ipam 550 na 0 to 0 khaki kal le piham se 355 15 165,000 na. Itu say piham 165,000 na plus off chilang off teni na bol chite ni na bol odi so off piham 10% off piham 50 so na now iti khalyom cho pata 110% off 50 kuna is equal to 50% off 110 ka ti cho etema a percent is equal to b percent of a it's a melji ta a percent of b is equal to b percent of a na ipija jika ji ham kya hele bata 110% of 50 bache na ka khodo the jana 55 jana na hidan jo ka khodo the jo ai lo wala 50% of 110 ka tera 50% je peham 1 by 2 110 na 2 za tam 2 5 by 10 2 5 by 10 55 di tho jana jam di tho jana ka khona le chi 5 into 11 ko 55 165 plus 55 ko jana 5 plus 5, 10, 11, 210. Yeah. Di po eh. 6 plus 5 plus 1. 6 plus 5 is 11 lo. Oh, sorry. 11, 1 in hand, so no? 220. Yeah. Oh, question chain I love you. Chilang asi seza mo ba? 220 mo so na. Equal to pm jakho x cube plus 4 na da china hai so na 4 pi chlang kan thodo lai piham 220 minus 4 chana to x cube chana 220 minus 4 je piham 220 minus 4 sorry 220 minus 4 je piham 10 la 4 la 6 1 216 na 216 if we keep the 216 on 216 pm 6 cube long 16 है 5 cube से pm 1 to 5 2 cube pm x pm 6 6 cube to 216 na ajo there will like cube root of 216 to 6 answer to 6